Wih deh, engkau hei. Udah baca-baca ama beti. Agati ja hei. Lilau me di memon ngoreng. Kalau asap pak beta pun terlalang hei nak kau cakap kaya beta makai Andre. Agak paling sistem jujur loh. Tanah lame hei. Tanah lame lo kata tanah lame wasel lo kun hei. Kun di dere nambok sakak paling malah. Pak Mika nak biang mina. Tanah lame na. Hui beti deh. Ya sina suro kabu bepa. Neta ni ke ya ko hiao na ga sempat aku. Yo bak tui. Lo yo tu meti tirang te bepa sih he. Maga no neneng. Ulin nana ding kali ni ko kesempatan nu loh tapi siya dolo neneng. Mari kita napa kurita modele da pangulonu lo. Nama keru dita. Siya di no, siya di menre. Modele ku tanu bak suro. Lelep tu dita tu he. Sama kena penyakit. Wih, beti he. Semerti nera karya napa cicori pak kita. Hai nak nama rai dia. Aku kapan ngakeru. Semerti tu di kai ko deh. Pak lalemeng hedita tuloh ya keru dita. Apa ku hamita pangolo pakuro. Hai neneng, marago nanti ko tulinana kesempatan no moro kapas ceme ku masalah tolo. Usaha lah kapan ko ceme to ka mase. Wide ceme ja beti. Ceme tangah to lo. Wala nile na wala tonya ruhienna. Weh, maga nen tundra mo sestek kue hoy de. Telot telen nang lenu kun di saloke. Mon reu hai di saloke tupa-tupa. Telal langi-langi iti kun di saloke. Pesan nih, ajak aku seme. Ku perlui mau seminggu ajak aku seme lo. Pamon aku seme me katonja puja lo beti. Pesu ni dolo anak nu mitalino na mita faja kama na pasembara mu pau. Pa iko lo sembar to kare dita mo jenani mau semeu mu perhatikan to. Ya peleturan nak me kare bae pak pana para kale mesti tawe he. Para penontonnya teh penasaran toni kiai kare bagan itu melo na peleturan teh beti na. Na kena salah-salah penting. Wingeran nih. Nih ajak dolo. Kalau huako agak sih melupai presina neneng nak pakai nakirina koronu renu leste kesna dadi nek koko boleh dibetao hai mega negar leste kunria lo pak boleh nenek kok pak botin di sidrap hai nak pambe melupai ki kapang mulai pas ini ngerang aku sapu nih peti syaritan nih penasaran itu nih agak memang yang sedih tadi keribai nak nakal itu hai neneng itu re beti agak itu re lawe me dola di bolata kadang ini bolata kayak kalau pewangi harusnya la dola nak kadang ini mana launa aku sapar ku re na perlu he manita he Andrea wih hai neneng itu re lo cerita marah itu minta pangkam mumpa pas telekun taro siya dente ketahuan hai wih hai lo ki min rendoi dia kesehatan lolis mesti dolo min rendoi dia lo ki kamaja dari kas di minggu lolis sudah lo ki kamaja indreng min rendoi dia wih saya dente ketahuan tapi lo ki syaritan ka mumpa nah sya muke panderita he bong lipa itu re lo cerita ko hai boleh enggak dolo di curiga me matu lo dolo nak he matu ti pelturak oleh yo he lo dolo na matu lo kasih me dolo he na pamuli le lo dolo matu iya kan tu dia deh